What's up guys, welcome back to another awkward video. Aku minta kita share, like, subscribe with channel aku. Nanti kita berdau tahu like, subscribe, share, okay. Aku nemu kita kalau Goji muka video cerita kamah. Umai wa mo shinderu. Nani? Dekat ngajar kita kena cara buka video 18xx atau cerita kamah. Jadi cara buka video 18xx senang aja. Okey, ambil kita telefon tu. Fuck. Kena 5 itik jari kita berkatau. Udahnya telefon dia tekan kan senang je kan. Tekan kenyang je. Udahnya ambil kita telefon tadi, which is telefon kita tadi udah kita beda video 8xx yang tadi buai berketuk telefon kita.